لهولا داخستیا یانا آکریا ورزشی یارین داوین قارمانین ریخستین ریبریا پرورده آکری بریبچون که با افصالتن یاریا توپا باسکه و توپا سرمیزی هاتبونه انجام دان. بو هر دو خوندنگه هن آماده ین کرانو کچان. دوی قارمانی دیجدا 20 خوندنگه هن کرانو 6 خوندنگه هن کچان پشک دار ببون. دل برنامه رهبری گوش شراکت ورزش بدمان رهبری پرورده دو کم وقت بشکل شراکت ورزش بدمان پرورده آکری را بین انجام دادن یاری ترکستی به سال خوندن 2021-22 که خوشحالی و سال بقناق آماده انجام دادن لیاری باسکتبال و تاپ سرمیزی کرانو کچان. خوێندکارên کچên pişikdar bûyî divê qaremaniyê de dilxweşiya xwe diyar dikin ku bayexeka baş bi werzişê dihête dan taybetî bû kiçan. Her wiha diyar jî kirin ke pêdivî li ayîndê jî de qaremaniyên hû berdewam bin. Li encamên dawiyên vê qaremaniyê, tîpa amadeya şûşnaya kiçan pila êkê bi dest xwe veîne û tîma xwendingeha Akrê jî pila dû yê. ما دیکه بجداری کربو ادگل یاریا باسکتبوله ادگل تیما سیسنا قطبخانه سیسنا و ام شوین پلا دوی بدست خواه بینین الحمدلله و باسته که برز ام شوین دوی بدست خواه بینین و هیوی دارم که پتر پیتای اب یاریا باسکتبوله و هر یاریا که ورزش فانی بو کچان بیتا دم ام هاتینا جگرتن بو لعب باسکتبوله و ادگل مدرسه آکریا نمانه مکر و ام سر کتیم بینایت ایک ده و چار طبعا فایده بین جا هیوی ما اوه همی کچ یعنی هیوی بو ورزش گرک تشتاکی مفایا و طبعا اگر بر ما مستعد من نوانم سر نکفتین او باوری اب ما هی لیاریا داویê jiya Koran tîpa xwendingeha şermin şiya ser bikevît bi ser tîpa dînarte û bo qaremaniya xwelê. بناف خدای مزمون دلوان افریقا الحمدلله همشون سرکفنه سر به دست خوب بینن سر همه آمادهیت آکره و دور برته و افریقا رکفتی 8/12/2021 الحمدلله هم وقت آمادهیا شرم نشون دست سرکفنه به دست خوب بینن هم حس کن پتر نعنی گرنگی بورسی بتا دانانو بو گنجلا و ورسی برا پیش و باید Li dawiyê jî bi berheviya deverdarê Akrê û rêveberê perwerde Akrê xelat û diyarî bi ser serkeftiyan hatine parvekirin. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akrê.